laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala atba'ihi ila yawmiddin wa ba'd. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. haray ɓaawo yettugol meɗen allah subhanahu wa ta'ala du'anoɗen nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam haray wondude e du'anagol kala neɗɗo jiyaɗo e yimɓe nder suudu maɓɓe mo tawata ko gomɗinɗo e du'anagol dendanigal sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala artuɗo ɓaawo maɓɓe no ñentina oɗo sunna maɓɓe ha ñalande dargal. inchallahu jalla wa ala hiɗen jokkitade ɗo yewtere meɗen nden e fi ɓangingol ɗiɗo mereji kañum ma e ɗeɗo penale e ɗiɗo majjereji ɗi tawata oɗo neɗɗanke no suddira. ɗum woni oɗo neɗɗo wiyeteɗo Mamadou Ɓooyi Diallo o tawata ko o shi'iyun rafidiyun, ko o shi'ajo rafidayankejo. aray ko wono waɗirnoɗen non e ko yawti kon bi idnillahi tabaraka wa ta'ala ko en jento konguɗi makko ɗin. sen jentike seeɗa rutten ɗum ɗon hollen meeri ɗugol ɗum ɗon jentoyoɗen kadi rutten fiyo jama on kamɓe tigi ɓe nanuɓe heɗo koko o woni e fefindade e penale. haray en torki allahu subhanahu wa ta'ala yo allahu tabaraka wa ta'ala o arsiku en ko wiyete kon ikhlas kañumma e tawfiq innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. amma ko o yewti fiyu dallinorgol ardagol Aboubakr wo nelaɗo ardini Aboubakr fiyo julno. Aboubakri ala ɗon nelaɗo hino nawni o alaka julirde, o alaka makko, o alaka julka nelaɗo won ɗon ɓe waɗi ɗum tabrir wo kanko si o ɓattino ka nelaɗo jarotoɗon fi nelaɗon hari ɗum hannatomo goɗɗo yiɗata goɗɗo ha tawa si o hewti alhaali nawnare wi a wonta ka o won ɗon haray ko ya kippumo kono na ɗum noon yewtere men nden. wo ɓay o netti ha tawi wonto yawta e woni Umar ibn al-Khattabi ardi jama on julni nelaɗo maaki wo laa o ya aballahu wa rasuluhu wal mu'minuna illa Ababakr. o wi wo nelaɗo maaki Allah e nelaɗon e gonɗimɓe ɓen jaɓata ardoɓe sina Aboubakr ke julde ɗo. wattane yiɗa moƴƴi musidɓe tedduɓe toɓɓe arandere nelaɗo yamiri yo Aboubakr julno, Umaru hino ɗon. si tawno julnugol ka juulirde ɗon e fewno nelaɗo haton ƴina e orto e yamaru ye Allah e nelaɗo harayno yamirugol nelaɗo e Aboubakr julno la ma'ana lahu, important ala. si tawi ɓayi nelaɗo ton ɗon hino haton ƴini e ordo e yamirore Allah e nelaɗo ko holno Umar ibn al-Khattabi yahata o ardo jama on o julna hara o disinaki nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi. o dunginaki e maɓɓe, ɓe jonnari mo dungaye goo ɗimmetel mugi mo andi heɓe yamiri goɗɗo. si tawi mo faa julde o ataw wiya nelaɗo jonno to on mutike Aboubakr hara yomi julno ɓe makanamo yaw julnama haɗum o waye. ko honno Umaru yahata mooɓa julɓe ɓen, ko honno julɓe ɓen jaɓirta Umaru ardoɓe e hoore nelaɗo ardini Aboubakri e fewri ɓe wuuri ɓe acca mo nelaɗo on ardini on ɓe yaha ɓe iwtira ɓaawo lundiɗo nelaɗo on yahuɗo darani hoore mum e hoore ardinaka. donc Umaru o waɗi ɗon goo ardagol e hoore dalil ala goo yeddugol nelaɗo on e angal teddingol nelaɗo on fi honno ɓaa teddi hay so karama kojo hay so karama ma woni e nokku sida haton ƴiniyoɓe no feewi julna nelaɗo noon
ɓe waɗi ordude goɗɗo go julno Umar yehi julni duginaki e maɓɓe ɓe yamirali mo yo julno woɓɓe ɓen kadi sahaba en kadi jaɓi juulugol e ɓaawo neɗɗo mo toɗɗaka duginaki e Allah e nelaɗo modi ahlu sunna modi ɗon wawi yewtere compliqué feƴƴen ɗon are e o konngol arabu ngol o addani hen ɗo ya'aba ko fi'lu honɗum ni ka lokal arabiya ɓawani enen e wawata arabu fi'lum mudari' ɗen andi ka fi'ala arabu ɗen jogii golle fi'lu taw ko tindinowo fii ko feƴƴi no wiye fi'lu madi e fi'lu tindinowo fii ko aroyta no wiye fi'lu amr e fi'lu tindinowo ko fewndi e ko arta no wiye fi'lu mudari yufidu l-istimrar ko lil hadir wal mustaqbal ko fewndi continuation Allah taali ɓayi ko nelaɗo maaki hare ko wahyu hadisi o ya'aba Allahu ani Allah ko sallotoɗo tuma wotuma e salande jokkodirore salande continuore nelaɗo on ko sallotoɗo salande continuore julɓe ɓen ko sallotoɓe salande continuore yo julnuɓe harana Abubakar joni noon arten ɓayno Abubakar na wurowo haajara ngal ko honno ɗum ɗon waweten addete ɗon fi'lu mudari طيب فعل نعم حري طيب أنت جاهل ɗo ko wiɗa kon tayyib ko gonga ante jahil hare jama julɓe ɗo rutte moƴƴa mi torike on jentagol moƴƴa ɗiɗo konguɗi ɗi messiye ɓooyi ardini ɗo ɗiɗo konguɗi no holla ko ha honto ɓooyi woni neɗɗo mo tawata ko majjuɗo la siyaman kadi ko ha honto o majja ko wiyete ko lugat al arabiyya ɗo haray ka ruttugol ɗiɗo konguɗi makko ka arande lawol taw o wi'i wonde Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu wo haray ahli sunna waɗiri tabrir wi'ugol Abubakrin fewndo ɓe yamiranoyo ɓe julnu kanelaɗo alayhi salatu wassalamu nawni wo tabrir on ko wi'ugol Abubakrin ɓe wawata wonde kanelaɗo alayhi salatu wassalamu won ɗon sabu ɓe yiɗi nelaɗo on wo kanko ɗon ɗon jaɓinaaki on nani ko o wi ko wo siɗa yiɗi goɗɗo sikon tigi nawni haray naya pottitomo ko ya ɓattomo oɗo neɗɗo ko neɗɗo mo tawata ko bonɗo hakkille ko insanun yaquduhu shaytan ko neɗɗo mo tata ko woni mo ɗowde ko shaytan fa iblisun huwa imamuhu ko iblisu woni almami makko dare moƴƴa neɗɗo taw hara ɗo en artu e alhaali meɗen o ko njelo e yimɓe yi'ata ɗo siɓɓe maɗa ɓe tawata a yi'iɓe e alhaali mo tawata ko alhaali yurmuɗo tawa yitere maɗa nden a wawata ndarude alhaali mo ɓe woni e ɗon on sabanede makko joganiɗaɓe ko yurmede ka ɓernde ɗo déjà yumma meɗen aishata radiyallahu anha ko ɓe janti e hadise on ko ɓe maaki baaben an ko newiɗo ɓernde si ɓe darike ka nelaɗo on julnaynoɗo na dey si ɓe ari ɓe yi'i nelaɗo alayhi salatu wassalamu no nawni na ɗum ko si ɓe darike ka nelaɗo alayhi salatu wassalam julnaynoɗon kamɓe ɓe waɗama ɗon almami tawi nelaɗo alayhi salatu wassalamu ala ɗon tele ko angal mbawdi haɗi nelaɗo o wona ɗon yurmede nelaɗo alayhi salatu wassalamu nangay ɓe e ko ɓe jangata qur'ana kon kamɓe Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu kara hamɓe julnirta jama'a kono o yippoyon payarre nde oɗo neɗɗanke rafida yankejo addi ɗo haray ɗon ɗo ko hollugol wonde neɗɗo hiɗa yiɗamo yi'amo e alhaali mo tawata ko yurmuɗo ta hakke ko joganiɗamo yurmede kon awatamo ɓattade gonɗo fewdo on sayi ɗon ko ya immintu yimɓe ko tata ko aray ɗum danamo kono kanko o dari ɗo o feni taw wonde ko ɗum ɗon ahli sunna wi ahli sunna na hay ɗum wi kamɓe ko ɓe wi ko si nelaɗo alayhi salatu wassalam Abubakrin derike ka nokku ka ɓe julnaynoɗon tawa nelaɗo alayhi salatu wassalamu kañum heɓali feere daragol ɗon tele ko nawnare ɓe wonni e mum yurmede nden naatay e ɓernde Abubakrin nden ha kamɓe Abubakrin ɓe ronka wawude julnude jama o eno ko janta kon fi muɗum mesiye ɓooyi si tawi a jangali nassu hadise on ko ɗum ɗo woni ko woni e makko kon
hara yeso ɗum ɗon kanko oɗo neɗɗanke shi'ajo rafida yankejo en nani ko o janti kon fi wi'ugol wonde Abubakar hari alaka julirde ɗon ɓe alaka nelaɗo on ɓe alaka maɓɓe ko mbo wima Abubakar hari alaka muɗum ko honto ɗum windi addani men ɗum kono yo monsieur ɓoyi hara meɗen faala andude wonde ɓa Abubakar hari alaka muɗum ko honto e bindi yi'uɗa ɗum ɗon wonde hari Abubakar alaka muɗum haray sen feƴƴi ɗon koko o aybiniri kon Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ɗo parce que ko ɗon o faala fennirde hadise on tawi Allahu azza wa jalla jaɓata sifa ɗum kanko oɗo shi'ajo rafida yankejo wi'a ko fi honɗum Umar kañum feƴƴi julnani sahabaɓe ɓen tele Umar nanelaɗo o yamiri ɓe sahabaɓe ɓen kadi jaɓi juulude ɓaawo kañum Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu non ɗo oɗo ko sabu mo majja dina o anda haray miɗo wiyama ko ayyo monsieur ɓooyi e kala wawɗo no wawɗa yehe ka musnad imam Ahmad eyno noon hadise o min mi jangantemo bi nassihi fiya faamu ko fi honɗum waɗi ha Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ɓe julnuno ɗum haray imam Ahmad ibn Hanbalin e hino koɓe fillani en kon ka musnad maɓɓe hadise ittaɗo e Abdullahi ibnu Zam'a ibn al-Aswad ibn al-Muttalib Abdullahi ibn Zam'a ibn al-Aswad ibn al-Muttalib ibn Asad قال لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين دعا بلالا للصلاة فقال مروا من يصلي بالناس قال أي عبد الله ابن زمعة فخرجت فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا فقلت قم يا عمر فصل بالناس قال فقام فلما كبر عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون قال فبعث إلى أبي بكر فجاء بعدما صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس وقال عبد الله ابن زمعة قال لي عمر ويحك ماذا صنعت يا ابن زمعة ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك ولولا ذلك ما صليت قال أي عبد الله بن زمعة قلت والله ما أمرني رسول الله ولكن حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة وهكذا رواه أبو داود من حديث ابن إسحاق حدثني الزهري هري كو أيو مسيه بوي eno hadise on ɗo mi janganin mamo ko laaɓi pos wonɗo ka musnad imam Ahmad hadise ittaɗo e Abdullahi bun Zam'a ibn al-Aswad ibn al-Muttalib ibn Asad mi firanama kadi pular laaɓugal faami wonde arabu on ala faamude ɓe maki kamɓe Abdullahi bun Zam'a wonde lamma sta'azza bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nde nawnare nden tiiɗuno e nelaɗo alayhi salatu wassalam tawi wa ana indahu mimmiɗo ka maɓɓe fi nafarin e dental min almuslimina e julɓe ɓe da'a bilalun lissalati tawi waktu on heewi bilali noddinani julde nden fa qala nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki muru yamire man yusalli binnasi yamire neɗɗo mo tawata ko julnowo yimɓe ɓen قال كم عبد الله بن زمعة بماكي فخرجت ميلتي فإذا عمر في الناس متوي بيم بون بك جولر دون عمر نو مأبه كنو وكان أبو بكر غائبا توي أبو بكر نو ويرني تيب علانو فقلت ميوئي من عبد الله بن زمعة قم يا عمر فصل بالناس عمر إم جلنا يمبه قال كم عبد الله بن زمعة بماكي فقام عمر إمي كسان فلما كبر عمر نكم بعمر بحبيري سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته نلعب أنني تمأمنتم بأندت وكان عمر رجلا مجهرا تي عمر كون مر هيتونغو تاوتا كو فينيغو يالتا هيتونغو تاوتا كو هيتو تيدونغو ونو
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسن له أماك عليه الصلاة والسلام بماك فأين أبو بكر كنت أبو بكر وني يأبى الله ذلك والمسلمون الله أن قمدم جلب بن هب سليل يأبى الله ذلك والمسلمون الله أن جلب بن سلي المدد مفتباه أن أي سمي على دون سنا أبو بكر سمي على دون الله أن julbe ben no sali yo almo kanyum mofteden sina Abu Bakrin ka kambe Abu Bakr be wurino qala on sati Abdullah ibn Zam'a be maki fa ba'atha ila Abi Bakr nelado alayhi salatu wassalam neli goddo yo yahan Abu Bakr فجاء بعدما صلى عمر تلك الصلاة أبو بكر بسيني توي عمر غيني جلن دين بندن أنجلد أنساتي فصلى بالناس كم بأبو بكر بجلني يمبين دار مؤين لهذا عليه الصلاة والسلام رواية قون أردنا بماكي استقبلوا صلاتكم فؤت جلد مونون دين بيامر أبو بكر جلني يمبين يسولون وقال عبد الله بن زمعة بماكي قال لي عمر أريتوي منه كم بعمر بماكي نمي ويحك ماذا صنعت يا ابن زمعة كو أي عبد الله بن زمعة كو هندو وطا بني ما بماكي كم بعمر ما ظننت حين أمرتني مسكانو فوندو يمر نطالا سوانا إلا أن رسول الله أمرني بذلك فوندو يمر نطالا منكم مسكنو نا أن أري يمر مكونيلا أو يمر أو هاري مسيه بوي ehino do ko fi hondum Umar fe'irno ehino hadisi on Umar be fewti yamirdo be on be maaki wal ko pellet mi sikkano fewndo yamirdalan ko antu yamirimbi lan sikkude ko nelado alayhi salatu wassalam yamirimbi yeso dum Umar be maaki walawla dhalika ma sallaitu si tawino hawri sinano sikkugol am ba a wi ila yomi julnu yimbe ben ko nelado on makam ma ya arwiya yomi julnu yimbe ben sinano dum mi julnatano few mi wattano dum aratano wi ala yomi julnu tun harami andi nane lado yamiri mi wada monsieur boy eno hadise wondo ka musnad imam ahmad ko don e ganda en nanen hadisu daro awa heno ka musnad imam ahmad ko fi hondum Umar julnuno tawi nane lado o yamiri be kambe Umar kambe be andano dum be yi sahabajo ari tawi be Abdullah ibn Zam'ah nelado o maki muru may yusalli bin nasi ben don ari be ndari be yali Abu Bakr be toddi Umar non julniri sabu dum no sikkude ko nelado o maki dum ko wadi si Umar feliri Abdullah ibn Zam'a dum do yeso dum Abdullah ibn Zam'a kadi ka jabagol ka hollugol ma wonde on don paseno gasa simi hattani ma do mi jantaki ko lutti hadise kon iblisa imamu ma ara joni wiyama awa kono Abdullah ibn Zam'a wadani ko nelado yamiralim awa henodo Abdullah ibn Zam'a be jabi ku fi hondum be yamiriri Umar qala be maki qultu mi wi wallahi mi wondiri Allahu ma amarani rasulullah nelado alayhi salatu wassalam yamirali lande yomi inne an Umar bismika ya julnu walakin ko woni hina lam ara Aba Bakrin ka arno tawi mi yi'ali Abu Bakrin tawi mi laƴƴigite yimɓe ɓen ɗo mi yi'ali mo ko kanko ɓe maki yo julnu ara aytuka mi yi'uma non joni a haqqa man hadara ko am ɓuri handude e wonɓe ɗo ɓen fo si Abu Bakrin feƴƴi ko am ɓuri handude bis salati ya julnu yimɓe ɓen ko ɗum ɗo mi yamirirma min kadi naafi yawagol yamirore nelaɗo alayhi salatu wassalam eyno ɗo ko ayo shi'i rafidi oɗo non hadise kadi wa hakadha rawahu Abu Dawud min hadisi ibni Ishaq ko ni tigi Abu Dawud be fillorimo immorde e hadise ibnu Ishaq ɗum ɗo ko hollugol wonde oɗo shi'ajo rafidayankejo ko neɗɗo majjuɗo o anda mo sikkude si o wowli ɗum ɗon joni hara o heɓi shubha kadi ko hollira wonde Umar ɗoftaki nelaɗo alayhi salatu wassalam mi jangitanama aya o wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira si ɗum ɗon feƴƴi no jeeya e ko ɓurata en hollude majjere monsieur ɓooyiɗo e ko wiyete kon al-lugha al-arabiyya ɗi konguɗi makko ɗi o janti ɓaawo ɗum ɗo ndare moƴƴa ɗi konguɗi ɗi o janti o wi wo oɗo kalima ya'ba o dari o sendani en non joni aqsamul fi'li ka hala arab o wi wo ka arabu hiɗen mari fi'lu maadi ɗum ko feƴƴi
o wi hiɗen mari fi'ilu mustaqbal o wi hiɗen mari fi'ilu mo tawata ko fii ko aroyta o wi ɗum ɗon ko fi'ilu amru wiyete fi'ilu mustaqbal ɗum ko fi'ilu amru wiyete monsieur ɓooyi onon ko ni famirɗon haala arab o gaynite kadi o wi e fi'ilun mudari wo fi'ilun mudari ɗum ɗon ko lil istimrari wo ɗum ko duumotoɗum non ko gila ka fuɗɗi ɗon ko duumotoɗum haa kadi ko aroyta oɗo ko neɗɗo mo tawata ko ɓafure memminotako maɗum siiba way memminotono ka waaliɗo oɗo neɗɗo mo tawata ko majjaɗo luga arabiya ɗum ɗo ɓurti e ɓanginande wonde o anda lugatal arabiya haray si innama fi'il monsieur ɓooyi no wodi fi'ilu maadi ɗum ko fii ko feƴƴi no wodi fi'il mudari ko fii ko fewndi na fii ko fewndi haa ko aroyta no wodi fi'ilu mustaqbal on ɗon woni fii ko aroyta si a janguno français passé fi'ilu maadi présent fi'ilun mudari futur fi'ilu mustaqbal joni noon fi'ilu amr on ɗon kadi no ɗon on ɗon ko si a yamiri goɗɗo qul qum ijlis kul ishrab ko ɗum ɗo wiyete fi'il amr nani monsieur ɓooyi ɓa haqqille maɗa ɗen hiɗe fanɗi onon nde wonde nde ɗe wowla o ara haqqille ɗen on solayɗe woni yaɓonɗe tawsi wowlo haray ɗum ɗo ko majjere makko luga arabiya addi ɗum ɗo haray noon wiwgol makko wonde kadi fi'il mo tawata ko mudari ko lil istimrar ko duumoto ɗum few wo ɓawi amaɗo yaballahu walmuslimuna illa aba bakrin o wi wo ɗum ɗo ko holli wawa est ce que aboubacrin mofte ɗen yani kamɓe aboubacre ɓe wuuray ha dargal daro hara kamɓe ardoto mofte ɗen konngol makko ngol yewtigol ko ɗum woni ma'ana maggol to oɗo fi'il mo tawata ko fi'il mudari taw ko no jantoranɗen mo noon ko présent jonne mo misal ka qur'ana tigi allahu wi yahdharu almunafiquna an tunazzala alayhim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u inna allaha mukhrijum ma kuntum tahdharun allah azza wa jalla wi nafiqi ɓen hiɓe huli hiɓe rentade moƴa nde tippinte cortewol ɓanginaygol ko woni kon ka ɓerɗe maɓɓe hiɓe huli hiɓe rentade ene ko fi'lu honɗum noon fewdo ɗum tippi ko fi'l mudari yahdharu almunafiquna ene abdoullahi ibn ubay ibn salule wondiɓe maɓɓe ɓen hay joni ka wonɗen ɗo ɓen no rentade ɗum sakko innen ko lil istimrali jokkay ha ka mustaqbal ɗum ɗo hay kanko monsieur ɓooyi fi kala haqqille makko ɗen e hoore muɗum nde wonde haray ɗe yeeyi few kanko tigi o jabotako o inna e wonde ɗum ɗon hihi hay joni ɓe rentade hiɓe ka kaburuji maɓɓe wahyu taƴino acci tippade misal ɗimmal ngal addantem mo ngal yaquluna la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al a'azzu minha al azal hiɓe wi'a ɗum ko fewndo allah tabaraka wa taala fewndo ɓe wonno wowlude ɗum kanko jalla wa ala ɓa o tippini ɗe ɗo ayeje temo jantade ko honɗum ɓe wonno wolde fewndo ɓe wonno yon ɗon alhaali yaquluna hiɓe wi'a la in raja'na si tawi min ruttike ila almadinati ka nder saare madina la yukhrijanna al a'azzu min ubay ibnu salul ɓurɗo teddude on mi yaltinay e nder saare nden on mo tawata ko al azal ɓurɗo jasude on tawi ko o sappi ko nelaɗo on muhammad sallallahu alayhi wa sallam ene hay joni abdoullahi ibn ubay ibn salul mo wowlude ɗum hay ko waali ka kaburu makko ɗon monsieur ɓooyi ɗum ɗo hiɗon jaɓi ɗum si tawi hawri monsieur ɓooyi mi landike on mi inni ayna tadhabu tawa hiɗa fokkiti ka juulirde wiyalan adhabu ila al masjidi miɗo yaade ka juulirde ko fi'lu honɗum non ko fi'lun mudari joni fi a wi'ilan hiɗa yaade ka juulirde ɗum holli ñande wo ñande ha maaya an kay yaɗa wo koye laawol juulirde nden tu wonɗa ko ngal ɗon gollal tu jokkuɗa ɗon awa ɗum ɗo siɗa wowlude fi'lun mudari ɗum no fota e présent ka haala porto présent ko fewndi kon si on ɗon saayi feƴƴi haray gasi sina hara no holli ko tindini wonde aroya amma si tawi hawri ko fi mustaqbal milandoma mi inna idha qumta min huna fa ayna satazhab si a immi keɗo ko honto yahoyta inna lan sa adhabu ila almadrasati simi iwi ɗo mi yahoyay ɗum ɗo ko fi'il mustaqbal haray ɓooyi min ko mi wiyatama ko ya yiltito moƴƴa
si a jangino lugha arabiya ndarta a famali ma hara cerno ma janfike ma si tawi le hawri a jangano hara yiltito janga ɗum ɗo noon tindinali siwana ko a fenowo tindinali siwana ko a neɗɗo mo tawata ko a neɗɗanke majjaɗo mo anda ko yowodiri fiya kuji kaɗo dina nelaɗon alayhi salatu wassalam. Naam, haray ko ya wakkilo moƴƴa weciyo ɓooyi ndeɗa wowla e dina etoɗa taw heɓa ko wowliraka dina hara naya artu wiye kaari kadi woyliɗo. Naam. fay Aboubacry feƴƴi e ko dalil hombo Umaru julnirno ɓay sina hayo ari wonde naɗo nati o Allah e nelaɗo julɓe jaɓata sina Aboubacry e ko dalil hombo Abu Umaru julnirno ɓay Aboubacry feƴƴi nande ñande dalil woodi wonde awaɗo wono dagi wona dalil ko heɓi ɓawo ɗum par ce que haade yetere si amannama ko mutlak ndemo ala taqi yiɗi innugo ko fewno ɗo tun ko ɓe inni Allah e julɓe ɓe nelaɗo no sali donc fi Allah e nelaɗo julɓe kanno jaɓi haɗo ine dalil kadi awa honto dalil mo Umaru ardude ɓawo ɗon mamo sahaba en mamo Ali e heddi ɓen ardude ɗon on to tindini ko fenande wona e yewtede ko ɓure wonade e moƴƴinede liɓa ñan woɓɓe inna Umar teddinande laaɗo Umar hittinafinere Umar ko waɗo ko ala dende Umar ko waɗo woni ni fiyo no fi ɓantugol Aboubacry kon ɗum e yewtireji noon ɗum ɗo fuu ko meereji amma inno ko haray e yii ɓeɗo shi'a rafida yankoɓe yaqisuna alhaqa bi uqulihim alqasira la bin nusus alshar'iyya ɓeɗo ko yimɓe ɓe tawata ko eɓɓirayɓe gonga on ɗeɗo haqqille maɓɓe daɓɓe ɗe tawata iblisa waylitinoɗe nane kanko neɗɗanke on kono ko majjere nden ayi mo landiti ko honɗum waɗi ha Umar julni en addanimo hadis wonɗo on ka musnad imam Ahmad hadise mo tawata ko ittalo e hombo Abdullahi bun Zam'a ko ɓe ɗo woni ko yaltuno ɓanelaɗo maki yamire julnowo ɓe ari ɓe laƴƴigete ɓe yalisina Umar tawi Aboubacry ala ɗon ɓe yi'ali si Aboubacry feƴƴi handuɗo ɗon si wona Umar ɓe toɗɗino Umar julni haray mi jantanike makadi Umar ko feli kon Abdullahi bun Zam'a ɓawti ɗum ko ayyo shi'i rafidi haray ɗum ɗo e hoore muɗum no holla en honɗum kadi wonde ɓeɗo ko yimɓe ɓe tawata ɓe ndaara woni kala ko tawata gonga on si feppodirali e haqqille maɓɓe ɗen haray ko mere tawi noon haqqille maɓɓe ɗen ko ñolɗe haqqille maɓɓe ɗen ko ñolɗe anda neɗɗo diina ko nassuji ɗin ardinta si tawi haqqille maɗen faamali landoɗa karamokoɓe faamuɓe ɓen ɓe faamine ko waɗi ko haqqille maɗen heɓata ella wana ko Allahu on wi'i kon e ko nelaɗo on alayhi salatu wassalamu ɓe maaki kon haray monsieur ɓooyi o wawi yiltitade ka musnad imam Ahmad andon ton ko fi hollum Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ɓe julnirno sahabaɓe ɓe nani awa bismillahi irrahmani irrahim allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad haray hiɗen arta ɗo kaddi e konngol makko ngol o wi'i wondema nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam yamirno neɗɗo yahugol ƴantoya zakka on non aɗo o yahude o wi'i nelaɗo simi tawalima ɗo ko hombo mi jonnata zakkaji ɗin wo nelaɗo maaki yo jonnuɗi Aboubacry e wi'e kanko kalo wondema ɗum ɗon wo ko tindin ɗum e lontal makko yewtere nden na yewtere wotere wona hunde wotere wona e yewtede nelaɗo yo yahu addoya zakkaji ɗin ko ɓayi himo andi nelaɗo hino jogii déplacement ji wonde ɓe seeni jihaji ɗo wonde ɓe seeni ɗo wonde ɓe seeni ɗo
fon kadi kadi ko wiya ɗon kadi yo yahan zakka oya yewtali ɗo ko honto o yahanaynoɗin zakkaji ɓay wonde nelaɗo meɗen mouhammad sallllahu alayhi wa ali ɓe waɗayno goɗɗo gouverneur no bahrayni ɗum ƴiwgol noon madina yaha bahrain ɓa on sahi hari ko pucci ɗum na innugol ko hande mi yehi mi arti hande kadi joni on ɗon ko faala hande si mi aro yimi tawali on ɗo mi tawi hiɗon yalti mi tawi hiɗon seniji haari mi tawi ɗon senino goo haray komi jogoɗi ha arton ka ko on tomi watta ɗi donc kanko noon o holli en ɗo wo ko si tawi nelaɗo maayi ɗum yo goɗɗo ɗo yimmine yahugol zaga addoygol zakka o ena si tawi a maayimi jonno hombo kombo feetuɗo yewtirade si waɗe yewtere ɓe faalite waɗangol woɓɓe ɓure tawa ko waɗugol woɓɓe goo jofoɓe komoɓe layifuɓe par ce que innugol wondema on sahabaji mon yaɗo immintano yahango zakka kanko ko woni landade ko si tawi o arti o tawi nelɗomo o maayi ko hombo o jonnata zakka ni ɗum ko feetere yagal noon donc nasifa ɓen wonno sahabaɓe nelaɗo ɓen neltiro yahu addano yalan zakka o wi'a simi ari mi tawi a maayi ɗum ko yiranagol ndiri mayde noon donc yewtere nden wona ɗum ɗo ne yewde fimmo ko simi ari mi tawalima ɗo mi tawi hiɗon yalti ma hiɗon yehdi gere ma ɗum mi tawali on kam on ɗo mi jonnuɗi hombo ɗum ala yowodira e fiyu ko hombo lontoto nelaɗo ɓawoɓe fatike ɗum yowodira amma ko wiye naam haray jama julɓe en nani kanko rafidayankejo on kadi penale ɗe o aaƴi kadi o ɓeydi ɗo ɗen fi ko yowodiri kon e fiyake oɗo hadis mo tawata ko hadise yowodirɗo e fiyake oɗo zakka ɗo taw oɗo ko neɗɗo fenowo ni ko neɗɗo mo tawata ko neɗɗo fenowo goto innali mo wonde nelaɗo alayhi salatu wassalam yamiri goɗɗo yo on yaw jaɓanoyaɓe zakkaji e leydi ma e saare addana ɓe on ɗo wi'i ɓe wonde simi ari mi tawi on maayi oɗo ko fenowo ni ko fenowo mi jantanto on nassuji ɗimi addani moɗin fii muɗum o yitaw kanko o eggali hay konguɗi anni par ce que penale no heewi e ko o filli kon o enregistrali konguɗi ɗimi wolɗi gono alhamdulillah jama on no jogiti enregistrement o haray hunde aranere nden komi jantanimo kon kanko oɗo shi'a rafidayankejo oɗo hadis mo tawata ko muttafaqun ala sihhatihi hadise wonɗo ka sahihayni sahihu al-bukhari e sahihu muslim ittaɗo e jubair ibnu mut'im radiyallahu anhu qala atat imra'atun an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama fa amaraha an tarji'a ilayhi qalat ara'ayta in ji'tu wa lam ajidka ka'annaha taqulu al-maut قال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر أرو حديث كوندو كبخاري كمسلم اتارو جبير ابن مطعم بما كي وند صنع جو أرنو تبي نلادو عليه الصلاة والسلام كان يصنع جو نماري هاجو نلادو عليه الصلاة والسلام بما كان يو أرتا kanko sonnajo on o fewti be o maki joni non sitawi hawri mi yeyi mi arti mi tawali on ɗo haray ko hombo mi aroy dare filliɗo hadis on o wi ka annaha taqulu al-maut o wi wonde wayti kañum sonnajo on ko faandi ko simi ari mi tawi on feƴƴini kanko oɗo fenowo o wi wonde sa wi'i goɗɗo simi ari mi tawi on feƴƴini haray ko yelanagol mo mayde wo neɗɗo mo tata ko marɗo hakkil wowlanta ɗum goɗɗo andi madama kamɓe shi'a ko ɓe yimɓe shirkayɓe sifadi piiji fof ɓe su'inoray ɓe katinoray neɗɗo no wawi immade ɗo joni baabe makko ɗaɓɓanamo ɗo kaydi ɗaɓɓanamo passeport ɗaɓɓanamo visa wiyamo yaw nokkel kaari o en nawa joni miɗo andi ko faala ɗon koye mi yaw mi ara mi nafa on joni noon si tawi mi yeyi ɗo yo mi artu tawi ladial mum huuɓi haray ko honɗum woni ko wasiyiɗollam est ce que ɗum ɗo innete wonde oɗo yelanike ben makko mayde ɓeɗo ko yimɓe shirkuni da'iman ko ɓe katinotoɓe ko ɓe su'inotoɓe shi'a ar-rawafida ko ɗum ɗo woni alhaali maɓɓe o sina ɗum neɗɗo hay si a wi'imo wonde a mayay jango ɗum waraymo jango
الله عز وجل ووي فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون goɗɗo lajal makko ardintake ngal nebintake kadi hingal happa hingal woni kangal woni hare ɗum ɗo ko hunde nde tata ko hollande oɗo ko majjuɗo ko fenowo goɗɗo innal mo nelaɗo yamiri goɗɗo yahangol zakkaji haray nelaɗo on ɓa oɗo sonnajo o maaki joni si mi ari mi tawali on ɗo ko hombo mi arata o huntanan mi haaju an on ɓe maaki illam tajidini si a tawallan ɗo fatti ababakrin aruka aboubacrin ɓe makali aruka ali ibni abi talib radiyallahu anhu ɓe maaki aruka aboubacrin si a tawali lanɗo filliɗo hadis olle wi ka annaha taqulu lmaut wayti sonnajo on ko wonno wiwde ko si mi ari mi tawi on feƴƴini déjà ɗum ɗo ko hunde aranel wiwgol makko kanko oɗo shi'ajo wonde ko faanda ɗo wo ko simi tawi hiɗo yalti konto ɗum windi e hadise on ɗo filliɓe hadise on kamɓe ɓe faami wayti sonnajo on ko wi simi tawi on feƴƴini kanko shi'ajo rafidayankejo madama ko ɓe fenayi ɓe hoccotoɓe tum piito o ari ɗo o wi wonde ko sonnajo on faandi ko simi ari mi tawi ɗo yalti mi ari mi tawi ɗo yehi jihadi déjà taw on wiwgol makko simi ari mi tawi ɗo yehi jihadi ɗum ko hollugol shi'ajo on ko majjuɗo ko onno nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makirta si onno si a tawi miɗo yehi jihadi aru tawa aboubacre jihadiji ɗi nelaɗo waɗi ɗin fop alayhi salatu wassalam ɓe tultali hay goto monsieur ɓoy ha aboubacrin kamɓe ala jihadi mo nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe tippi teppere maɓɓe tundawal maɓɓe e muɗum siwana aboubacrin no takko maɓɓe ko kamɓe fo yaadi jihadiji ɗin fo ko onno ɓe makiranta sonnajo on si tawi mi yehi jihadi a tawa allan ɗo ar jonna aboubacre tele ko kamɓe yadata monsieur ɓoyi kon ndu wiɗon e ɗum ɗo hara yeeso ɗum oɗo hadise ɗimmo momi jantaninomo fimum ko hadise mo tawata akhrajahu lhakimu wa sahahahu عن أنس رضي الله عنه قال بعثني بنو المصطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سله إلى من ندفع صدقاتنا بعدك فأتيته فسألته فقال إلى أبي بكر أي نولو لو كده اسكي نولو ويوغل بنيلي قطو يهو وعدو يا زكاج مودي مسي بوي لوتو دنگال مانgal seeda penale den de duito oɗo hadise ko wi si tawi ko arabu o wonno a famali aw mi firtane ka pular hadise on ko wi anasin ɓe maaki ba'athani banul mustaliq ɓeɗo banul mustaliq ɓe nelnolan ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faade ka nelaɗo allahu on ɓe wi'immi wonde an salhu ay ko ɓe nelirinmi kon ɓe wi landano men nelaɗon alayhi salatu wassalam ila man ko faade e hombo nadfa'u woni ko men naɓoyta sadaqatina zakkaji amen ɗin ba'daka ɓaawo ma an nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓaawo maɗa anasin ɓe maki fa ataytuhu mi ari mi tawiɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam fa sa'altuhu mi landiɓe fa qala ɓe maki ila abi bakrin ɓe ari ɓe tawali lan ɗo none wono ɓe tawrali lan ɗo konto nelaɗo yaata konto ɓe yaata ka ɓe ɓoyoyta si ɓe yehi jihadi ɓe arte si tale ko jihadi ko kamɓe aboubacry yaadi jihadiji ɗin fo si ɓe yalti ka galle maɓɓe ɓe artey ko mayde nde woni ko ɓe yaata tawata ko pooma ɓe maki ila abi bakrin jonno aboubacre haray oɗo o faala wadde inkar ɗum ɗo ɗe gandi enen fof ka fiqhu diina wonde zakkaji ɗin asli on ko jonnete ko hombo wodi ko almamijo on hoorejo on laamiɗo on e yi'inanen ka julde ɓe maaki aboubacre kamɓe tigi maaki ya ummu alqawma aqra'uhum likitabillah yo almo yimɓe ɓe ɓurɓe maɓɓe jangude deftere allahu nde wo kamɓe ɓe maaki aboubacre almo ɗum feƴƴi e hoore ɗo ɓe maaki kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam wi'uɓe si ɓe ari ɓe tawalilan ɗo yoɓe jonnu aboubacrin zakkaji ɗin julde nden e saare e leydi kala laamiɗo ɗon kanko woni imam ratib ko si tawi hawri o jonniti woɓɓe goo ɓen ɗon wona imamu sina ɗum ko kanko sharia on jonni ko kanko jonnitata jonno nelaɗo o waɗi ɗon aboubacry wa nafsu shay'in ka zakkaji kadi ko kanko lanɗo on jonnete ɓe maaki wonde yo aboubacrin jonne ɗum enen ko honɗum e philosophie faalaɗa addude ɗo maître ɓooyi ɗum heƴata ɗo eɗen haray dartu alhaali maɗa on moƴƴa
si tawi hawre ngaygu aboubacry ngu fettini ɓernde maɗa nden haray ko an faggitani ɗum hoorema ko waɗi oɗo ko neɗɗo mo tata no añirɗon mo noon Allah azza wa jalla ko noon woni ɓantirde daraja makko on ɗum woni kamɓe aboubacre as-siddiq radiyallahu anhu. Naam. en ɗo wondema fewndo ko nelaɗo meɗen muhammadi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wo waɗi aboubacry e wiyete kon hoorejo fi yahugol hajju. donc o wi'i ɗum kadi hari honto ali ibn abi talib woni ha nelaɗo waɗi oɗa hoorejo yahowo andinoya jama on ko honno hajjirte hari honto ali woni. ɓawo wala e famude tariha on wala e jangude hay defte makko ɗen. goo aboubacry yahano e nden hitande par ce que ko hitande jeenayi ɗum waɗi aboubacry yahano makka fi jannugol yimɓe ɓen julɓe ɓen ko honno hajjirte wona ɗum nabunomo ton par ce que nden hitande ɓe yahunoɓe makka ɓen ɓe hajjirno no wowano hajjirede adul islamu noon hari tashri' l'islamu on hari fuɗɗaki mo jangi defte sunna ɗen ɓe yetotoma wondema hajju ngun on sayi ko mbuka ka arabu wuwuno e fina tawa e naamu no ɓe wuwirno hajjude adul islamu hari hitande woɓe hajjey ko e on naamu ɓe yahuno woɓɓe falano yahude fiñintingol e fi heɓoygol fi profitugol e nder on environnement ɗon e nder on ko wiyete traiti ɗon fi wawugol yettingol islamu o. donc ko andirta noon ha honto ali ibn abi talib wonno fillayji ɗiɗi ari ka defte sunna. fillaye ko wi'i nelaɗo bara on jippino e maɓɓe ɓe jonni aboubacry yo yahu janngo yasimore bara nden ka hajju makka. aboubacry ƴetti lettre yehi ha e laawol jibrili jippi e nelaɗo meɗen muhammadi sallllahu alayhi wa ali wi'iɓe wonde yettinta ɗum ɗo si wona an muhammadu maɗo jeeyaɗo e ɓeygure ma nden. ɓe immini ali ibn abi talib yahu yetɗa aboubacry yo jonne lettere on. ali yehi jonni inni aboubacry maɗon kiya jonnal lettere on wonde yettintangal nela si wona kamɓe maɗo jeeyaɗo e ɓeygure suudu maɓɓe ɗum. aboubacry yiltiti o ari o inni nelaɗo ene nelaɗo ara qur'ana jippike e hoore am ɓe maaki o woye kono jabrail ariɗan wi'i wonde yettintangal nelaɗo si wona min ma jeeyaɗo e min gurande. ɗum ɗo ko fillayego sen ƴetti oɗo e wi'ay wondema awa dey alimu landiɗa ko honto wonno ha o waɗa hoorejo on awa ko on wonno ko hewtoyi makka yettini nelal allah yankowal ngal nelaɗo nelagal ɗum ko janggoygol simore paranden e hefereɓe makka. ɓe fillayi ɗimmo ɓe wi'i wondema o aboubacry jonnanoka lettere maslan ɓay o waɗama hoorejo simmore barande jippike woodi e sahabaɓe inni nelaɗo ɓay a waɗi aboubacry hoorejo yahoɓe hajjuɓen jonnumo kadi simmore barande mo janggoya. ɓe maaki o yettinta nde simmore yettinta o qur'ana ɗo si wona min ma neɗɗo jeeyaɗo e ɓeygure anden on sey ɓe jonni lettere on ɓe jonni simmore nden ali ibn abi talib o yaadi e yahoɓe ɓen o yehi o janngoyinde ka makka o humpitiɓe ko allah wahyini meɗen muhammadu sallllahu alayhi wa ali. donc si tawi ɗum ɗon wonɗa ɗum annorde aw ko ali wonno yahuɗo janngoyi lettere nelaɗo on makka. donc ɓeeɗa ko yahuno ko fi bowkaji wowunoɗi e forfitirgol dar si wawi yettinde yaɗa immineno ɗum ɗon. donc ali ibn abi talib si wona ngaygu si wona majjere si wona beleɗe
wota waɗirmo ɓaawojo hay nokku e nder islam o. donc hari on ɗon ko wonɗo yeesojo e dendagal ko wiyete moƴƴere ko. donc o yaaduno e aboubacry en tawi kanko jogii simmore baranden ko kanko wawata nde yottinde ɓay ɗum ɗon ko humodir ɗum e diina l'islamu kan. donc si tawi en feƴƴi ɗon kadi haray en nani kadi fefindanɗe makko ɗen kanko oɗo shi'ajo rafidayankejo o ɓeydani en kadi ɓangingol majjere makko nden kañumma e angal faamugol makko kaaɗo diina allahu subhanahu wa ta'ala e ngaygu kadi ko o jogani kon ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam tentini aboubacre as-siddiq radiyallahu anhu e wi'ugol makko nanen taw sen jentike yewtere makko ndende o yewti ɗo joni kadi en taway yatanaqad himo firtondira o andi kullu man takallama bighayri alwahyayni yatanaqad fi'lan kala neɗɗo wowlirɗo ka diina tawi na wahyuji ɗin ɗiɗi o wowliri na qur'ana wana sunna o wowliri no ɓeeɗo ardiɓe moƴƴuɓe ɓe faamiri noon o firtondiray ko ɗum woni heɓude ɓe kamɓe shiya sen jentike yewtere makko nden ɗo fii ko yowodiri e nguɗo hajju o atti wi'ude wonde aboubacrin yahano e nden ɗon hitande ono nandi o miijiti ha o tawi ɗum ɗo de ko penali moolanangi ni ɗum ɗo alaka o ɓahangi ko wanno defte ɗen yewtude fi ɗum ɗen fof no feññini aboubacry yawno ko kañum aboubacry wonno hoore on tuma o wayliti ɗon kisan o wi wondema aboubacrin naɓanoɓe awa fi jannugol sahaba ɓen ko honno hajjiroyte wo ko naɓunoɓe ko hajjirgol no arabuɓe wowi hajjirde noon ko atti islam o yehi ha o wi wonde riwaya goo no ari nelaɗo o waɗi riwayaji ɗin ɗiɗi noon no wi'i nelaɗo on no waɗi aboubacrin hoore joni aren ɗo goo wi'ugol makko wondema aboubacre siddiq radiyallahu anhu ko naɓunoɓe ɗon ko fii mana tawtugol ɓe yewnoɓe hajjugol ɓe hajjoya sifano arabuɓe wowi hajjirde noon wo hari shar'inaka no hajjirte oɗo shi'ajo ko majjuɗo o anda ndare moƴƴa arabuɓen ko honno wowi hajjirde ko atti islam hajju maɓɓe ngo harno jilli shirku si oɗo wi'i en wonde sahabaɓen ko noon hajjiroyno kono arabuɓe wowi hajjiroyde noon hara on to tawhid maɓɓe o woni allahu azza wa jalla ko honno o waɗi ko honno woni no o yamirirta ɓeeɗo sahabaɓe e nelaɗo alayhi salatu wassalam yoɓe hajjoy tawa hay joni koyo acci duɓe eno arabuɓen hajjirayno noon tele hajjumɓen ɗo ngunno wonduno e shirku en fof en jangi sira ko honɗum ɓe jantani en ko honno ɓeeɗo shirkayɓe waɗirayno talbiya ɓe innayno labbayka allahumma labbayka la sharika laka illa sharikun huwa laka tamlikuhu wa ma malak ɗum ɗo o talbiya ɗo en fof en jangimo kamɓe shirkayɓe ɓen ɓe wi'ayno labbayka men notike ma labbayka allahumma labbayka min notike ma ko ayyo joomi amen min notike ma labbayka min notike ma la sharika laka kafi diɗɗo ala nama illa sharikun huwa laka siwana kafi diɗɗo mo tata on ɗon ko be kafon tamlikuhu hiɗa jeymo wa ma malaka e konko o jeyi fo ene sahaba ɓen kadi ko ni waɗiroyno talbiya monsieur ɓooyi ɓa a wi'i ko mboka ko arabuɓe wowi hajjirde konko ni ɓeɗo hajjiroyi ɗimmitel mum ko hollata a fenu ene mboka ko arabuɓe waɗayno kon hari ɓe wowi wadde khutba ka arafa ko fi hon ɗum aboubacre as-siddiq radiyallahu anhu kamɓe ɓe waɗanoyno sahaba ɓen khutba ka arafa ko on mbo watta khutba ka arafa sina almamijo waɗaɗo hoore on ko on ɗo waɗoyta khutba ka arafa ɗo e yi aboubacre as-siddiq radiyallahu anhu kamɓe ɓe waɗanoyno ɓeeɗo sahabaɓe ɓeeɗo hajjoynoɓe e nden ɗon hitande khutba ka arafa est ce que hari shirkayɓe ɓen no wowi wadde ɗum monsieur ɓooyi yeeso ɗum ko ɓaawo kadi aboubacre as-siddiq radiyallahu anhu ɓe gayni wadde khutba on ɓe noddi ali ibni abi talibin radiyallahu anhu ɓe maki ali joni noon seeneɗo yotti noon ko nelaɗon alayhi salatu wassalam neli on koyyon jangan ɓeɗo yimɓe ɗum ko woni ka suratu bara ali ibni abi talibin on sati ɓe seeni ɗon ɓe jangani ɓe ko nelaɗon alayhi salatu wassalamu nelirnoɓe ko haray si tawɗa faala andude ɗum ɗo ka windi ndaroyi haysi ko ka tafsir imam al-qurtubi rahimahullah ayiyay ɗum ɗo aboubacrin waɗannoɓe khutba
عرفة بابي جيني ودي خطبة عرفة أم بندي علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه يبي يتم نكون لادو ندي ربكو أنا كون دو هوري ياغال فالا أنيان كدي أبو بكر متر بوي ngal do hore yagal faldaɓe añande o wi'i wonde no ka defte sunna arabu ɓen bokaka ɓe wowi hajjirde kan ado islamu ko ɗum woni ko sahaba ɓen hajjirnoɗon ene monsieur boy ɗum ko defte sunna honɗe a jantaki ɗe jantano men ɗe jantoɗa kadi ko windi ton kon bil arabiya ɓameɗen andi haysi a jantike ko windi e arabiya haqqille maɗen no sudda ala famude arabu haray ɗum ɗo meɗen faala andude koye defte honde ɗum ɗo windi ɓa wi ka defte sunna amma wi'ugol makko wonde wata mi waɗu ali ibni abi talib radiyallahu anhu ɓaawo ɗum ɗo miɗo wiya a'udhu billahi min ash-shaytani ar-rajim miɗo molora allah azza wa jalla bone shaytane nde mi watta ali ibni abi talib radiyallahu anhu ɓaawo rajulun yuhibbu allaha wa rasulahu wa yuhibbuhu allahu wa rasuluhu gorko mo tawata himo yiɗi allah azza wa jalla hiɓe yiɗi nelaɗo alayhi salatu wassalam nela allah azza wa jalla e nelaɗo no yiɗi ɓe mi torki allahu tabaraka wa taala yo ɓeydu giɗgol ali ibni abi talib kañumma e dendanagal ahlal beyti ka ɓernde an e ka ɓerɗe yimɓe sunna ɓen ɓe dendagal maɓɓe mi fillanoma kadi meter ɓooy min miɗo mari ɓiɓɓe ɗiɗo ɓe tawata ko inɗe ahlal beyti ɓe jogiti fatimatu zahra on kadi miɗo watti e inde makko nde kañumma e khadija ɓeɗo mi felliti pellet koye ahlul bayti ɓe jeeya ka aw ɓiɓɓe ɗiɗo ɓe allah azza wa jalla arsikimmi ɓe nini ko ɗeɗo inde ɓe jogiti si tawi miɗo añuno ali ibni abi talib radiyallahu anhu ma miɗo añuno ahla beyt rasuli sallallahu alayhi wa sallam mi innitirtano ɓe kono an ɓooyi koko mi haali kon nanen imamuka iblisu alayhi lana almami mako iblis yal'abu bi aqlika ka la'bil ghulami bil kura iblis no fijirde haqqille maɗa ɗen wano paykum fijirirta non balorre haray wattu yili moƴƴa tuba ruttoɗa wona neɗɗo mo tata ko jiwganowo gonga na'am wawi artude e toɓɓere honde kay nanɗen himo wi'a ɗo wonde mafi alwilaya wal walaya musidɓe tedduɓe wota en ɗayno hoore men sakkoɗayno en jamaji meɗen ɗin par ce que si goɗɗo ɗayni hoore mum ala feere taw ɗayno heddiɓe ɓen ko o welilan wo ko tawi kon dalillaji ɗi mi yewtiɗi fof woni ko ayeje ɗe minin no jippi e aliɗen woni ko wiyete kon hadisiji ɗi ɓe jangi ɗin hay goto o wi'ali wonde maɗum ɗon nde wona gonga non wona aya non o wi'ali ɗum o wi'ali wona hadise non o wi'ali on hadise mo janguɗa sella ko ari ko fi jilbinangol jama on wono on aya gari ka wilaya ka Allah subhanahu wa ta'ala dali innama waliyukumullahu wa rasuluhu gotaho o additaho wonde ko Muhammad Jariri Tabari wi'i wonde ma aya on ko fi aden jogono ton Allah on andini mo ko hombe o yidata kono ɗo oɗo famali hay ko Tabari yewti kon Muhammad ibn Jarir Tabari yewti ko famali safe Jarir Tabari ko honɗum woni yewtude fi on neɗɗo hiɗen jogiiɗo Allah e nelaɗo e ahlul bayti hiɗen jogi kadi ton woɓɓe kay harnaɓen ɗon homɓe num ko kum innama waliyukum andu ko woni heftuɗo fi mon haray ko heftuɗo e heftaɓe fi mon joni noon ko hombo woni heftuɗo fi moɗon ma a ko hombo woni giɗo moɗon ko yiɗuɗo e yiɗaɓe donc on mo Jari Tabari woni firde fi mum ko kum on innama waliyukum damirul khitaba on ɗon on jammu ɗon ko ɗon o wonuma wiwde haray wona jama sahaba en fof fandano haray wona julɓe ɓen fof nde fewtuno haray koye on neɗɗo ɗon yewtere nden tuggi haysde taggi haray
الصلاة يؤتون الزكاة وهم راكعون تاريخ غوتو في لناك ما هي تبري تاريخ غوتو في لناك ما وند أن آية دون وديد أن قل دون هروانا علي بن أبي طالب دفتر الجرد هي غوتو في لناك ما دون هري سلا يوتو دنا يا يوت وستيك مجبور دا يوتو ده ona ya wono majjudo kadi yewta jama'on ko tawata kadi hara wona gonga sikka dum fawa heddade donc on ko wonda yewtude fi mun don lunday ko mi yewti fi mun kon menen mo me wona yewti fi mun on ko walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata yutuna az-zakata wa hum raki'un ko edo men inni ko ali ibn abi talib woni ko wadno de golle si ayirti ko tafsir fakhruddin ar-razi ويوتما في ركول آية وندك علي بن أبي طالب دفتر سنة في القرآن درجوس ونوغي donc nanon kan ko dungo jori fi on non ko fi wata en no janta ki do kadi inde deftere sunna ne donc o wi do mada wonde fi o neddo da quraysiyan ke joba o neddo da on don ko fi ka wali yukum hare ko hombo wonni kilo ma ko hombo hanuda yirude ko alla e nelado e ahlul bait ruli alla wa allah wa rasuluhu nelako walladhina amanu eben gomdimbe hombe alladhina yuqimuna as-salata ben yitabitu be julde wa yutuna zakata e wite zakata wa hum raki'un harebe wajruku dum fewno nelado ko wadno dum ko ali ibn abi talib dum harayi dum don ko ya waaw faamude dum yiddutal aratelen don ko faamuni a hebade e bangi dimmo ka wiuda do wonde ma al wilaya wal walaya wonde da ko lamu da ko wiyete kon ko kikkol tayyib o wi o haray ko aya on woni e yewtude ko yeejido jonnon mi yesitay neddo kala jangudo woni ko sunna jon ko shi'aajo sin ari ka dewgal humugol dewgal ko hombo e hombo lendete don mi danjini ko jombowo on e jombete don e seede beben ka jombowo on ka jombete on e wali jombete don jombante e jombowo on ko wala ya wiete don ka ko waliyu debbo on e waliyu gorko on wiete don bil kasira joni on waliyu don ko kilo debbo on wona labbede ka ko lenditortedo fi debbo on ko kilo debbo on labbete don ka ko responsabilité de debbo on ko kilo debbo on labbete don ka ko tigi on ko tawata si problème hebite ko on don woni taw wawa régler de problème ji dayno hoore meden al walaya ko kigol al wilaya e walaya fop ko mo heftugol fium fo ko mo pouvoir si gollitirama e fi giggol ko tawgol neddo sida yidi goddo sida yidi Allah ma hida yidi nelado ma hida yidi ahlul bait ma hida yidi nene ma e bemma ma hida yidi be nguma ko wirte be ngare ko waliyu ko ngo gollitirte e giggol ko tawgol ko haray ko ben don andi fima sida yidi Allah haray ko Allah andi fima awatta ko o falaka a ajjata ko o fala kala ko o yamirma awale kala ko haduma ajjabal kala ko anduda himo fala awade bay ko kidoma ajjata ha inna dum do dum si ayi wono beygo ma andi no mo yidi on non nyamete do a hebi mbudi awa ila arta ka suudu hewta ha inna soodo ran a hiyatun sooda adra parce que hidande mo yidi fiyo no fiya welji mo ko gido ma dum haray si tawi nene de waliyukum ko gido ko tawgol wonde gido ma on ko fewjo wo fiima ko fewja no woma ko nafata ma ko la ko fewja ma kadi bayda ande o fewjata sina ko nafata ma yami awade donc haray ko dum wona wirede haray ko gido
sina ɗum waliyu debbo on hino anda ko heftuɗo fi makko lenditoteɗo fi makko donc innama waliyukumullahu ko woni heftuɗo fi moɗon ko woni ko hefti fi moɗon ko fewjata fi moɗon ko yamirta on waɗon ko hallata on acjon ko tawata iɗon haani ɗaɓɓude welaye muɗum ko Allah wa rasuluhu enelaɗo makko on walladina amanu e ɓen gonɗinɓe alladina yuqimuna salata ɓen tabiti julde wa yutuna zakat heɓe itta zakka hum rakiun haraɓeji rukuu yilte e defte Fakhruddin Razi ma defte firɓe aya on fo ɓe inni ko Ali ibn Abi Talib ɗum heɓino waɗno ɗum e fewradiraɓe meɗe Muhammad sallllahu alayhi wa alihi ko wonno misdagol abras fe misdago ɓurɗo feeñudemo aya on telino e muɗum ko Ali ibn Abi Talib ɗum haray tigi tigi nayon tampin hoore moɗon amma innugol haray siɓɓe julɓe en naniɗo kadi monsieur ɓooyi o ɓurti en ɓeydande ko wiyete ko majjere makko nden e angal faamugol makko kaaɗo diina Allahu jalla wa ala kanko o jiɓitiɗo hakkunde wilaya kañumma e walaya ha o ronki tawi sa heɗi ke yewtere makko nde fus a famata piidirta e mayre mo innama wilaya e walaya fof ko goto ɗon ɗo monsieur ɓooyi yiltito ko ɓuri e raɓɓiɗude e defte luga tosoke ɗen ta yaw ka woɗɗi deftere luga kala deftere luga ma kala dictionnaire luga mo natuɗa e muɗum ndaroyi al wilayatu bi kasril wawi wilaya ndaroya al walayatu bi fathil wawi kamɓe adduɓe dictionnaire arabuɓen ɓe sendante arabuɓen kamɓe hiɓe sendi ɗum kono ɓa an ko a majjuɗo a sendidira si innama al wilayatu bi kasril wawi wilaya maana muɗum on monsieur ɓooyi ko ɗum woni al imamatu ko ɗum woni almamaku ngun wal imaratu e ardagol ngol ko ɗum woni alwilaya si innama alwalayatu bi fathil wawi on ɗon maana muɗum on ko alhubbu wan nusratu ko ɗum woni giggol kañumma e ballal arabuɓen kamɓe koni ɓe firiri ɓano ganna arabujo hiɗa poyade e muɗum jillidirana jama o ɗo taw si tawi hawri en daari go fenande makko aranere nden ko wiwgol makko wonde min mi famali ko ibnu jarir tabari ɓe janti ko ibnu jarir tabari ɓe maaki wonde karmokoɓe go wi sabu tippagol aya on ko e ubadata bni samit woni ko o tippi kamɓe ubadata bni samiti hari hiɓe naɓiduno moƴƴa e banu qaynuqa hari koɓe halifun li bani qaynuqa nde yawno noon ha ɓe holli ɓen ɗon joni ɓe gaynidi few Allahu azza wa jalla tippini aya on noon hollugol ɓe ko hombo ɓe yiɗata yaw daraka ibnu jarir tabari koɓe tafsiri kon koɓe maaki wonde ɓen ɓe tawata ko yiɓɓe moɗon ɓen innama waliyukum maana muɗum awliyaukum ko woni yiɓɓe moɗon ɓen ko Allahu wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un ɓe maaki wonde maana aya on ko fi giggol woni yewtude si tawi a yeyi ka tafsir Fakhruddin Razi tigi mo wonɗa wolde fi muɗum Fakhruddin Razi on tafsiru maɓɓe taw ko tafsir asha'ira non kono ɓawo noon on sendidira on ko tafsiru asha'ira karmo koɓe go maaki Fakhruddin Razi ko sakkitode gurdam maɓɓe woni ko ɓe ruttiɓe arti e sunna on tigi hari ɓe jogiti ko wiyete alamandeji asha'ira hari koɓe asha'ira yankoɓe joni noon on tafsiru maɓɓe ɗo mbaynayna ko mi anda ko tafsiru sunna ma ko karmokojo sunna naam Fakhruddin Razi hiɓe konte joni e karmokoɓe sunna ɓen ko waɗi ɓe wanno tarajo kono fewdo ɓe windayno on tafsiru maɓɓe on ko tafsiru asha'ira no si a fama ɗum ɗon mi andine wattude e muɗum si a daari kamɓe tigi Fakhruddin Ar-Razi kaɓe waɗi on tafsiru maɓɓe ɗon si a daari koɓe tafsiri oɗo aya koɓe janti ko fi giggol imam ibn kathir ko janti ko fi giggol imamul bagawi ko janti ko fi giggol imamul qurtubi ko janti ko fi giggol karamo ko be sunna tafsiru be aya on be pop ko fi giggol be janti e makko monsieur boy dum don non jonon yeso dum ka wi'ugol ma wonde wilaya e walaya fo ko gotum joni ndaren
Allah azza wa jalla o wi almu'minuna walmu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Gomɗimɓe worɓe ɓen e gomɗimɓe suddiɓe ɓen ene ko yoga e maɓɓe ko heftuɓe e dow yoga e maɓɓe ko laamiɓe yoga ko ɗum firete ka yoga e maɓɓe ko yiɓɓe yoga e maɓɓe ko yiɓɓe yoga ka yoga e maɓɓe ko laamiɓe yoga. Si tawayni ɗo goto kala e maɓɓe no laami oya haray ko honto fokkitude. An tigi a wi nane wonde no wodi piiji landeteɗi ka dewgal kono no wodi ko a jantaki ɗon monsieur ɓoyi nani teŋe ɗen kadi landete. Joni noon ko yowodiri e fiyake ko o wi'i ɗon wonde wilaya e walaya ko waliyu makko on landete ko heftuɗo fi makko on landete ɗon heftuɗo fi makko on landete ɗon ko ɗum ɗo woni maana wilaya o. Amma alwalaya ko ɗum ɗo woni walmu'minuna walmu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. الله وي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. دوك لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء دونك دي كوتا اون جوغيتو اليهود والنصارى هفتو به في مودون كا كوتا اون جوغيتو به يبه ndaro e ayaje qur'ana den kala tafsir sunna mo yida ko be janti ko honnu ko giggol hay onon shi'a be la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ndaro e tafsiraje modon de ko be tafsiriri ko taw jogito al-yahudi an-nasara yibe weldeteebe e muɗum wattude mun jomi me wi la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa taw jogito babirabe modon e sibbe modon ben weldibe sibe subike keferangon e do iman don kadi weldibe ko honɗum monsieur boy ka don kadi ko faanda kon kadi ko wiida kon ko heftube fi muɗum ko dum kadi faanda non oɗo ko insan jahil yo daru ka qur'ana Allah azza wa jalla no janti dolle no ara nokkeli goo tawa kanko Allahu jalla wa ala ko o faandi ko fi ardagol no ara nokkeli goo tawa ko o faandi ko fi giggol ɗiɗo ka arabu ɓen sendi ɗon ko be senda ɗum monsieur boy jon non ɗo si tawi hawri en taskike moƴƴa en daari wiwgol makko wonde karmokoɓe sunna ɓen tafsiraje buhiɓe inni aya on koye Ali ibn Abi Talib tippi hay ibnu Jarir at-Tabari no janti ɗon ko itta e Mujahid ɓe maaki aya on ko fi Ali ibn Abi Talib tippi ɓe itti sadaka horundare maɓɓe tawi ɓe waɗi ruku joni noon ko honɗum aya on tindini fi o tippike ɓural Ali ibn Abi Talib est ce que ko o tindini ko kamɓe ardoto ka ko o tindini ko fi giggol par ce que sen inni fi aya on tippike ɓural maɓɓe o tindini ardagol maɓɓe ene ko hombo e sahaba ɓen heeɓimo inde mum jantaka qur'ana ta ko inde nden tigi Allahu wi falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha oɗo Zaid ibn al-Haris inde maɓɓe jantama kono hay goto wona sunna wona shi'a wi ko kanko handi e ko wiyete kon ardagol idan haray ɗum ɗo ko wona e jantede ko fi giggol innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimu as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un ko fi giggol wona jantede yiltito e dendaningal firoji ɗi karmokoɓe sunna ɓen firi ɗin fof a yi'ay ɗum ko ayo shi'ajo rafida yankejo si tawi a faamaali joni jomi me wi man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb kon ɗum faanda on hadis al qudusi ɗo ko kala añanɗo langiɗo an ko kala añanɗo langiɗo an idan haray ko be sendidira ɗum Allah azza wa jalla o wi wonde kanko Allahu wallahu waliyul mu'minin kanko woni giɗo ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe gomɗinɓe ɓen Allahu waliyul ladina amanu kanko woni giɗo maɓɓe kamɓe yo non o wi'e wonde walladina kafaru awliya'uhum at-taghut don kadi ko faanda ko heftuɓe fi maɓɓe ɓe woni taghutuji ɗi walla ko Allah azza wa jalla hefti fi fo ko Allah subhanahu wa ta'ala hefti fi tagore nden fop amma non ko homɓe woni yiɓɓe muɗum ko gomɗinɓe ɓe kono ɓa a famata haray ko ɗum ɗo woni maana o arabu ɓen no sendi wilaya kañumma e walaya ɓe inne tunno ka defte sunna ɓen tigi no inni wonde ko yayon ko yaali tippi heyi ɓe wi ayan ko yaali tippi ko mbono e karmokoɓe sunna ɓe wi'i wonde ayan ko tindinɗo wonde ko ali hani lontade wonde ko ɗum ayan firi andi ko ɓe sendidira non jama on piiji ɗin hara on addali aƴanɗe moɗon ɗen sikko wonde ɓe wonɗo wowlande ɓen kañum haray ko yimɓe ɓe tawata ɓe ala haqqille ɗe ɓe sendidirira nam wonde ma si tawi en firiri wali on ɗon ko
ko molamu wo haray ko honno firten aya hikkudolon wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladhina amanu haray ko honno firten o aya do o modi da tampini hoore mala tampingol hoore ma on ko fi hondum ko bayi afa mali ko honno waweta firde bayi ko tampimma ko tawgol Allah on mafulum bihi malu mansubun ala lafzil jalala wa rasulahu mafulum bihi redon sikuda an ko ndo molami Allah malami elado malami ko nyabe amen wa alikal ko lamado alikal ko lamado ne alikal ko lamabe ko mbenno mahno ko pularan gal woni afa mali ko honno firtirte wa man yatawalla Allah wondo muhaftinni Allah wa rasulahu muhaftinni nalalumu wal mu'minuna uhaftinni nalalumu jul ikon imbe ruwul kala o waddo Allah heftudo fi mudum o wadi ko Allah woni heftudo fi makko ko Allah fewjata fi makko ko Allah andi ko wolta e ka wayata e ko huwata wa rasulahu o wadi kadi ko nelado on andi fi makko ni heftudo fi makko ko on andi ko watta e ko wolta e ko huwata wal mu'minun e be wi anobe do to wal mu'minuna walladhina amanu alladhina yuqimuna salata be ko woni wal mu'minuna on do o wadi be do dum ko ahlul bayti o wadi be kadi ko be woni heftube fi makko ni ko waddo be do heftube fi makko ella dali fedde Allah nden ko be woni folobe dum haray o do jeyama e fedde Allah haysi ko o goto haray non yo andu ko o folowo haray wa man yatawalla dum problem ma woni wa man yatawalla Allah wa rasulahu wondo mo heftinni Allah wondo waddo Allah enelado on alul bayti heftube fi makko haro kanko wadi be yeso kanko wadi be hoore ma wadi be kambe dirisata fi makko dum woni awa o jabi be do yo diriso wa man yatawalla Allah wa rasulahu wondo mo jabi heftingol be do hoore mum dum ko Allah ne adal bayti hare o jiyama e fedde Allah ne ko dewni folore se ko ndo wonno problem ma mo fala da do man no don awa hino firaya amma ko wiuda don haray do monsieur boy burti en hollude non ko ha honto o majji si tawi hawri o jabuno luttude ka o luttuno don burno mo moƴƴande edi ka o ari do non joni o fefindi e odo aya kono jantorde non ka arande lawol be wi ka hala pular wo gerto nyuguru si tawi no fala wirtere ngal tuddo to hendu ko dum non hebi mo do jon non ko do buri bangude kadi wonde ko o jahlan murakkaban mutarakiman ndare moƴƴa o yeyido o wi wamayata wallallaha wo ko kala heftindo Allahu on hoore mudum ene Allahu jalla wa ala kanko e mo hatonjini yo goddo wadu ko kanko toppitoto fi makko wana kanko woni almudabbir toppitido fi fiyakuji tagore den fof heftudo fi fiyakuji tagore den fof ko be goddo wada mo kanko Allahu jalla wa ala ko heftudo fi on tigi non ko go dimmitel mudum gel ndare moƴƴa kanko tigi hoore makko no addirino wa mayyata wallallaha wa rasulahu walladhina amanu wo ko kala heftindo ben don hoore mudum kala heftindo ben don hoore mudum lando den mo ayeje didi o firana ende kadi parce que den don ko nandude e odo aya non Allah azza wa jalla o wi ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum odo woni aya dim mo jomi me wi la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alayhim yoni ndare mo odon aya arano Allah azza wa jalla o wi la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a o boy siyai ka defte mabbe shi'a be nay wata on jogi to al yahuda wan nasara yibbe ba'dhum awliya'u ba'd yoga e mabbe ko yibbe yoga ko kambe yidi ndirta
الله عز وجل وي ومن يتولهم منكم أنا بوي ko kala on heftinɗo ɓe e hoore makko allahu wiɗo ka ko kala o yiɗuɗo ɓe e moɗon hay defte mon shi'a ɗen ko firi ɗon ko wondema wa man yatawallahum minkum kala yiɗɗo ɓen e moɗon joni noon ko honɗum sendi wa man yatawallahum wa man yatawalla allaha wa rasulahu walladina amanu damir on ɗa wa man yatawallahum ay mana wa man yatawalla alyahuda wannasara ɗo wa man yatawalla allaha wa rasulah ene ɗum ɗo wana kalimaji gooti ari ɗo a firanay en ɗum ɗo kala heftinɗo alyahudu e annasara hoore muɗum o waɗi ɓe lamɓe dow makko ɗum ɗo hayso tawiɗa mari galadi a wiyataɗo waman yatawalla allaha kala on neɗɗo yiɗu waman yatawalla allaha kala yiɗuɗo allahu wa rasulahu e nelaɗo makko on walladina amanu e ɓen gomɗinɓe waman yatawallahum minkum kala e mo yiɗuɗo yahudu e nasara fa innahu minhum haray o jeyama e maɓɓe jomi mi wi la tatawallaw qawman ghadiba allahu alayhim mana on ko wata on ɗettuɓen ɗo waɗon ɓe hoore moɗon ɓe wona lamɓe mon la tatawallaw qawman ghadiba allahu alayhim ko wata o yiɗu yimɓe ɓe tawata ko yimɓe ɓe andan ɗon hoore moɗon ko ɓe allahu tikkani siɗa faala wiwde wonde kala on waɗuɗo kaari giɗo waɗɗo kaari heftuɗo e dow makko laamiɗomo mana muɗum ɗon ko wa man yuwalli fulanan alayhi ay ala nafsihi kala waɗɗo kaarijo e dow hoore makko ko ɗum woni kala waɗɗo kaari heftuɗo allahu le wiyali wa man yuwalli llaha wa rasulahu walmu'minina alayhi ko wi ko wa man yatawalla llah si a faala wiide kaari wonde mi waɗima heftuɗo e dow an ay wallaytuka ala nafsi mi waɗima e dow hoore laren aboubacry ko ƴawnuka khutba maɓɓe fewnloɓe ardina ko ɓe maaki inni wullitu alaykum min mi waɗama e dow moɗon heftuɗo fi moɗon ayi lanɗo moɗon haray modi ko pellet monsieur ɓoy ko wiyete kon haala arabu ɗum ɗo ko hunde nde tawata hiɗa majja hattirde majjugol ɗum ɗo ɗe ayeje ɗe mi jonnuma ɗo mise muɗum wa man yatawallahum minkum e la tatawallaw qawman ghadiba allahu alayhim ɗettiɗe ɗo eɓɓa firirgol no firirɗa no wa man yatawalla allaha wa rasulah par ce que ɗo hari en ardi joni wiwgol a wayɗa addande men noon firo aya on ɓa nden ñanden a firanomo to tawi nden ñande hay a anda ko on aya hikki ɗon ɓa andinama ko on hikki ɗon joni a ardi avec une dernière énergie andingol men ko honɗum aya on firi tawi a ardi e gerto ñuguruwal tuɗingal hendu gerto ñuguru sino faala ko wiyete kon e wirtere ko hendungal tuɗoto on sati tewngu yaltano ngun ka kene feeñey annon majjere maɗa nden luttunode nden ko nden ɗo woni ko adduɗa ɗo haray monsieur ɓooyi on ɗo ko hunde nde tawata hiɗon haani dartude alhaali moɗon o moƴƴa majjere moɗon nden hinde jaali ko majjere kadi mawnude wona sama kalare ete no lootiron ɗum ɗon e moɗon na nde meɗen ɓeyditiɗa allahumma wali man walahu haray wonde meɗen ɓeyditiɗon ko tawata ko metindinde ko fiye hoore amen on woni o faamaali on kadi allah walli en ka e nder aya on o yeddaali wonde nelaɗo darni jama on fop ɓe maaki man kuntu mawlahu fa hada aliyun mawlah ɓe maaki wondema kala wo neɗɗo laatiɗo ko min woni heftuɗo fi makko haray ko ali ibne abi talib woni kadi heftuɗo fi makko joni noon si tawi en wi'i nelaɗo darni guluuji temedere e guluuji no gayo neɗɗo fi yeetagol ɓe wondema yoɓe yiɗu ali ibne abi talib ko piiji tan yalli hari sahabaɓe ɓen hino añuno ali si tawi hari ɓe aña ali haray ko tahsilul hasil haray makonel aɗon ɗon wala importe hen ko yiiɗemo ɓe yiɗuno hara ɗi ko weyditi e hoore ɗum ɗon ala si tawi hara hiɓe añuno ali ibne abi talib haray ɗum a wi'i wonde sahaba en harino wadde ko haana añugol mo allah e nelaɗo yiɗi donc tañinaki a wolay ɗum ɗon donc piiji ɗin on wattana yiila moƴƴi si tawi on ndegino yewtude ɗum tawi nelaɗon maaki yiide ali haray wona innugol tun komi ɓernde anten no fewtumo haray hannen kadi ko yamitore yamiro e makko ɗen ko ɗum woni wilaya on ko ɗum woni
mawla on ɗon ko heftinne ali fi moɗon to tawi noon Allah ino hefti fima nelaɗo no hefti fima ali ibn abi talib yo heftu fimaɗa ɗum woni aya o woni yewtude amma innagol allahumma wali man wala wa adi man ada ko Allah heftu fi kala neɗɗo heftu fiyake kala neɗɗo waɗɗo ali heftuɗo fi muɗum wali ɗum woni Allah heftu hombo man wala on neɗɗo heftinɗo ali fi muɗum ɗum woni kala neɗɗo ƴettuɗo programme muɗum on konngol muɗum e fi mum fof inni ko ali ibn abi talib fewjanta ɗum Allah wonu fewjowo fi on ɗon Allah noon so woni fewjanowo ma bonde aboyeretake wa adi man adahu ko terto añu gaɗo ko añu hu terto ɗum woni accidu neɗɗo saliɗo yo ali fewjan ɗum acciduma e hoore makko ko kuddino kala mo Allah accidi e hoore mum hare o nacci ko ɗum woni wa aadi andi adawa ko konnagu sigo yawtika fondo yehi ha konngol yalti holluɗum ɓernde ŋañi kon wono yennugol ma junngo ngon yawti ka woni tappi ma barmini ma ɗum anni ke hara woni adawa ɗum woni konnagu ngu yawti keerol ɗon noon Allah yawtu terto kala neɗɗo mo hikkinaali ali yeeso mum mo heftinaali hoore mum ali ibn abi talib ɓe maaki wansuru man nasara wallu kala walluɗo ali ibn abi talib wahdul man khadala jasin kala neɗɗo jasinɗo fi makko wa ajril haqqa ma'ahu haythu ma dara Allah yirir gon kan kala ka ali yiri ko gon kan iwtir bawo ali kala ka ali yaari ko yaaru ɗon ɗum haray ko ɗum ɗo woni ko nelaɗo maaki sallallahu alayhi wa alihi wa sallam donc si tawi woni on wawata firtude ɗengal ngal ka arabu e pular wota on aru ɗon jikki cakan naggol tawa on anda kon no firtirte donc ɓe ɓeydi ɗon kon ko namen ɓeydide ko nelaɗo maaki Allah heftu fiyake kala neɗɗo heftinɗo ali fiyake muɗum tertoɗa kala neɗɗo tertiɗo ali ibn abi talib ko ɗum woni ko Allah subhanahu wa ta'ala daali e nder ayaji ɗen ɗo ɓa hari ko ɗum ɗo wiiɗa wondema ko honno men firiranta on ɗen ayaji ɗon awa men firani on ɗe donc innama waliyukumullahu ko woni heftuɗo fi moɗon ko Allah wa rasuluhu ko woni heftuɗo fi moɗon ɓawo Allah ko nelaɗo wal mu'minun e ɓe yimɓe kadi gomɗinɓe ko ana gomɗinede naam haray nde ɗo yewtere makko aranere ko ɗo nde hatti ɗum woni 58 minutes 23 secondes haray en jaboto ko lutti ɗo inchallahu jalla wa ala ɗum ɗo ko ɓurtugol en tun hollugol wonde oɗo ko neɗɗo mo tawata ko neɗɗanke majjuɗo ni haray min ko mi wiyatamo ko si hay siɓe wonno ɓe firali aya on ko ɗum ɓuri ɓe moƴƴande ɓe jogoɓe anda edi yoɓe arɓe poyo e aya on ɓe wowla e makko ko tawata wana ko selli joni ndaare koko o ari e fiyake wi'ugol ɗo man kuntu mawlahu fa aliyun mawlah allahumma wali man walahu wa aadi man aadahu ɗum ɗo haka o janti ɗon oɗo neɗɗo ndaare taw ko hollata wonde ko o majjuɗo o wi wosi tawi hawri ko fandaɗon ko giggol wonde nelaɗon ɓe maki kala mo mi laati ko mi giɗo makko haray ali ko giɗo makko woko gotele peeje ɗiɗi si tawi sahaba ɓen ɓe laatinoɓe yiɗi ali o haray ɗum ɗon ko holli ko nelaɗon fija woni ana muɗum ko laatingol ko laati wi'ugol yoɓe yiɗi mo ɓe yiɗi ko perdugol tan o wiɗin mum ɗum wosi tawile laatike ɓe yiɗano ali haray mi wi'i wonde woɓɓe maɓɓe no toon ɓe tata heɓe wadde ko moƴƴa ɗo ko sahaba ɓen no yiɗuno ali ibni abi talib joni noon ko fi honɗum nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makani ɗum oɗo ko majjuɗo kanko o wi e wonde sa yamiri goɗɗo yo o waɗu ko tawata himo wadde haray ko tahsilul hasil jara landoɗen o Allah azza wa jalla wi ya ayyuha nnabiyu ittaqillaha
ko ayyo annabajo hulu Allah ene ko atti on aya tippa dari nelaɗo alayhi salatu wassalam be hula Allahu nego monsieur boy don gadi ko tahsilul hasil ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah ko ayyo annabajo hulu Allah ko attinne nyande arnelaɗo ngala hulde Allahu dimmu Allahu ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alayhim ko ayyo annabajo habu beedo yimbe heferabe kanyum may beedo nafigibe tidina e mabbe ko atti odo tippa der nelaɗo alayhi salatu wassalam ala habude be hari be ala tidinde e dow mabbe ɗum ɗo ko dambugal ko wiyete kon ta'kid bi ma'ana tentingol Allahu ko wi nelaɗo on ɗo ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha ayi ko ayyo annabajo duumo e hulugol Allahu jalla wa ala wallahi wonde be ala no hulde Allah asus tale wiude hari be ala hulde Allahu si a wiile wonde ndo ko tahsilul hasil a woni ray kefero sabu mudum ara fiyake maɗa on boni wadi Allah azza wa jalla o watta tahsilul hasil ɗum ko abas ko fijundarno Allah azza wa jalla taqaddasa an dhalik haray amma wi'ugol makko ko fi honɗum nelaɗo on makiɗon man kuntu mawlahu fa aliyyun mawla nelaɗo alayhi salatu wassalam makugol kala mo woni ko giɗo muɗum ali ko giɗo makko ɗum ko ɓangingol bi ma'ana goo ko hollugol sahabaɓe yoɓe ɓurtu jogitade giggol ali e kala kadi arto yeyɓe ɓaawo ɓen par ce que e yi'i woɓɓe arti ɓaawo ga ɓe tawata ko ayɓe ali ɓeɗo ɓe tawata ko annawasib so ndetti wona khawariji ɓe tawata yukaffiruna ali ibn abi talibin kamɓe ɓe heferɗina ali ibn abi talib ɓeɗo khawariji yankoɓe ɓeɗo e holli wonde na ɓe yiɓɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ko waɗi noon ɓe añi ali ibn abi talib ɓeɗo annawasib oɗo hadise no yottiɓe kamɓe par ce que nelaɗon no nela e meɗen en fo ha dargal ngal daro ɗum no waywa kaɓe makuno ɗon wonde ɓeɗo al ansar la yuhibbuhum illa mu'minun wala yubghiduhum illa munafiq yiɗata al ansar si wana neɗɗo mo tawata ko gomɗinɗo ko wana noon añataɓe kadi sina neɗɗo naafigejo est ce que ɗum holli hari kamɓe sahabaɓen hiɓe añidiri hari ansar no añidiri ka muhajiruna nani ansar la ɗum ɗo ko rentingol ɓe yimɓe waɗayɓe ɗum ndaru misal sen daari wona onon shi'a hande on ari antum تبغضون الأنصار هدون أني الأنصار إذن أنتم منافقون كون نافقين بس كن الله عليه الصلاة والسلام بماكي وند لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق إذن كونكو بهول لدن علي بن أبي طالب يده دون والله لصحابة بنو أني نوبي كويو بتيدو ببرتو يدو دي علي بن أبي طالب واتو دي أمودون كم بين الله عليه الصلاة والسلام gol yamirgol maɓɓe ɗo yo ali yiɗe ko fi enen luttuɓe ɓen fof sifa nawasib ko waɗi ɗo kon kamɓe ɓe lundi khawariji no lundi ko waɗi ɓe añi ali ha ɓe heferdini ali ibni abi talib idan haray ko ɗum ɗo woni ko woni maana ko nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe yamiri kon wana fi wiwgol tahsilul hasil nani ɓa famata maanaji ɗin ko ɗum ɗo woni maana amma si ɗon feƴƴi dareno o firir oɗo ziyada déjà ko ziyada mo tata ko o daif allahumma onno man kuntu mawlahu fa aliyun mawla ha ɗon no selli hay cheikh al albani no sellini ɗum ɗon kono ko giggol fanda amma noon allahumma wali man walahu wa aadi man aadahu allahu heftu kala on neɗɗo heftinɗo hoore mum ali walahu ka haala arab est ce que ko waɗugol goɗɗo ko kanko hefti fima ka ko yiɗugol goɗɗo e ɓoy yow janga arabu seeɗa man walahu kala o yiɗuɗo mo allahumma wali man walahu kala o yiɗuɗo ali ibn abi talib yiɗum wa aadi man aadahu ko honno laamu e ngaygu hikkodirirta ɗo ko piiji ɗiɗi ɗi tawata ko ɗi iddad bi maana ko ɗi luutodirɗi lidduɗi piiji ɗi tawata ko ɗi contraire waali yiɗu man walahu kala yiɗɗomo wa aadi aña di man aadahu kala añuɗomo kala ndaruɗo ɗum ɗo hay hara ko haqqille selluɗe tun o mari o tawi firongon ko ni yarata kono allahumma waali allahu heftu fiyake man walahu tuɗo fiyake kala heftinɗo ali fiyake muɗum tare kuylitande acrobatie ko ɗum no ɓenta philosophie wa aadi añanom di man aadahu onno giggol ngol e laamu ngun hikkodirirta ko giggol e ngaygu ardata sa wi kaari no yiɗa kaari ko holli himo añimo sa wi kaari yiɗu kala yiɗɗo kaari aña kala añuɗomo ko ɗiɗo hikkodirta oɗo noon ziyada ko ziyada mo tawata ko o da'ifa en aray jantade inchallahu jalla wa ala ko hollata wonde sanaduji kañum oɗo
ziyada ko ziyada mutata ko lowɗo o sella e nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama woni wiwgol maɓɓe allahumma wali man walahu wa aadi man aadahu haka ɓe hattoy ɗon oɗo ko ziyada mo tawata ko ziyada da'ifa ko ziyada lowɗo arayno jeeya e ɓangimɓe lowgol ɗum oɗo karmokojo tedduɗo woni الشيخ العلامة شعيب الأرناؤوط رحمة الله عليه كتحقيق مأمه لمسند إمام أحمد رحمه الله جل وعلا ببنجني كم بشيخ عليه رحمة الله وني أودو حديث كو حديث متاتكو لودو هنا كونغول مأمنغول بماكي هذا إسناد ضعيف لجهالة الوليد بن عقبة وسماك بن عبيد بماكي وني أودو حديث كو حديث متوتا سند مكو أنكو لودو sabu honɗum sabu majjede ɓeɗo yimɓe ɗiɗo alwalid ibni uqbata oɗo ko neɗɗo mo tawata o andaka inda ulama'il hadith kañumma e sammak ibni ubayd oɗo kadi ko neɗɗo mo tawata ko o neɗɗo mo tawata ko andaka ka karmokoɓe hadith ɓe wa kadhalika neɗɗo on si tawi mo faala andude o ɓeydo ziyada moƴƴa e angal sellugol oɗo hadith e angal tabitugol oɗo e nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam no yona mo yiltitagol ka as-silsilatu sahiha lil'allamati al-albani rahimahullahu jalla wa ala ka juz'u nayabo hadith on raqam makko on ko wulure e temeɗɗe jeɗɗi e capanɗe jowi amma safha on ka o taweta kañum hadith on ɗon ko ɗerol temeɗɗe tati e capanɗe tati kamɓe cheikh al albani alayhi rahmatullah heɓe addi ɗon kañum oɗo hadith bi shatta riwayatihi kamɓe cheikh on ɓe ɓanginiri ɓanginande nde tawata ko ɓanginande gandal wondude e dalilaji ko hollata wonde oɗo ziyada ko ziyada mo tabitali e nelaɗon alayhi salatu wassalam ko o fenandejo kala riwaya mo ɓe addi kamɓe cheikh on ɓe hollay ko hon woni illa kañum on ɗon riwaya idan haray kamɓe shi'a arrawafida ko ɓe hoccotoɓe rondo ɗum ɗo ɓe ɓamtoɓe jindida e muɗum ɓe sikka wonde ɗum ko hujja ko hunde nde tawata ko niwre ko hunde nde tawata nde tabita e nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ko tabiti e maɓɓe kon ko man kuntu mawlahu fa aliyun mawlah kala momi laati giɗo makko aliyu ibn abi talibin ko giɗo makko ko ɗum ɗo nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe tabintini e nder hadis on enen alhamdulillah ali ibn abi talibin ko ɓe yiɓɓe meɗen hiɗen yiɗiri ɓe lillahi wa fillah hiɗen teddini ɓe kadi hiɗen mawnini ɓe kamɓe e ala bayti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ɓe dendanigal maɓɓe 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 laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal